Ing module ni makasaupya king anak, uling ing lamano, magpakit siya ng makanano, ing makaakmang paralan, king pamanyabi, pamagkwento na ayon king kaburyan ning makiramdaw ampong kondisyon. Asahan mo rin king module ni na misanay ing anak king pamaggalang o tang makisabi ya ampong agamit na la reng akmang paralan karing lisyon. Kaya rin ang pag-aralan ing module ning anak, asahan niya na akilala ring akmang paralan ning pamanyalita king kaburyan. Tagapakiramdam ampong kondisyon. Subukan. Ilan niya checking gulis nung ing panyalita papakit siyang ustong galang king kasabi at X nung aliya. Bilang 1, potang awsan na ka king telepono ning kaklase mo no pamulyan me. Potang awsan na ka king telepono ng kaklase mo pamulyan me. Uwa gusto ka. X. Bilang 2, batiyan me ing mestra nung ikit me misan abak. Batiyan me ing mestra nung ikit me misan abak. Uwa gusto ka. Check ya. Bilang 3, potang mamwat siyang mabayad gamit ing mestra mo, iwasan me. Potang mamwat siyang mabayad gamit ing mestra mo, iwasan me. Uwa kagaling mo. X. Bilang 4, dapat kang pasalamat nung atinyang gewang pabor ing kalupa mong anak keko. Dapat kang pasalamat nung atinyang gewang pabor ing kalupa mong anak keko. Uwa gusto ko. Check yo. Bilang 5, dapat kang magpakilala king kasabi mo king telepono. Dapat kang magpakilala king kasabi mo king telepono. Uwa kagaling mo. Check yo. English yun tamo, iyapin na ring akmang paralan ning panyalita king kaburyan tagapakiramdam ampong lisyon. Ing kasanayan king pamagkilala na makaakmang paralan king pamanyabin na dapat ayon niya king kaburyan ning makiramdam ampo king lisyon. Mabisayang paralan ing module ni para maging matagumpeya ing kasanayan ning anak king pamagsalita ampong king pamagkwento. Makasaupya rin ini kareng yayaliwang sitwasyon na magpakit galang, makabiyang sarili ng opinyon o daramdaman ing anak na pwede nang gamitan king aldoldo ng pamibiyebye. Balikan. Ing pamagkwento ang point pamakiramdam ing mumunang paralan na dapat abado na ning netong anak. Kailangan na ning anak na makiramdam masalese para agawa na ing gustong pamakisabi. Nung ing anak, balo no ring mayab aparalan king pamanyalita na palaging gagamitan king aldoldong pamibiyebye, ing lisyon ay ni makaakmaya king aldoldong gagawan na ning anak. Para apakit ing gustong pamakisabi kareng tao. Piparisan lo, saning tutukuyan daring telatag dane A, king dane B. Isulat siya ing pakibat king gulis bayo ing numero. Bilang 1, manulo kareng masakit. Manulo kareng masakit. Uwa gusto ka. I, doktor. Bilang 2, tuturo king eskwela. Tuturo king eskwela. Uwa kagaling mo. Si, maestro. Bilang 3, mani muna king metong a barangay. Mani muna king metong a barangay. Uwa gusto ka. B, kapitan. Bilang 4, awus king pengaring lalaki. Awus king pengaring lalaki. Uwa gusto ka. A, tatang. Bilang 5, awus king pengaring babay. Awus king pengaring babay. Uwa kagaling mo. D, ima. Tuklasan. Basan meng lima ing kwento at pakiramdaman meng masalese, kay ba't pilinan me ing letra ni gustong pakibat. Ing maestro. Igi ng Mendoza, medong yang maestra king kaming barangay.
Misa Neldo kabang lalakad yo, ikit ne ikapitan baking at binati neng mayap aabak po kapitan. Sinugot siya ikapitan, mayap aabak din po kaya ka ma'am, kumusta na kayo po? Mayap din kapitan, pakibat ng Ginang Mendoza. Nagpatuloy kayang pamaglakad no at adalanan ne Ginang Roque. Mayap abak kaya ka Ginang Roque, sabi ng Ginang Mendoza. Bekibat siya in Ginang Roque. Mayap aabak din kaya ka ma'am Mendoza. Kumusta na kayo po? Mayap na ako man, sabi ng Ginang Mendoza. Kamusta naman itang anak mong doktor? Abalitan ko, netong yakano ka rin frontliner king hospital. Mayap naman po ma'am. Nagbunga ing pamanuruyong masalese kayo. Meging doktor ya po, uling metong ko ka rin tinurong mayap kayo. Salamat po ma'am Mendoza, anang Ginang Roque. Masaya yung linakad papunta eskwela ni Ma'am Mendoza. Pakibatanda ring makatuki. Bilang 1, Ninong Mestra king kwento. Ninong ing Mestra king kwento. A. Ginang Pimol. B. Ginang Mendoza. C. Ginang Diausen. D. Ginang Coronado. Gusto ka. B. Ginang Mendoza. Bilang 2, Nano ing gagawan na Aldoldo. Nano ing gagawan na Aldoldo. A. Maglakad papunta eskwela. B. Sasate-saken papunta eskwela. C. Atad ning anak na papunta eskwela. D. Atad ning asawa na papunta eskwela. Huwag kagaling mo. A. Maglakad papunta eskwela. Bilang 3, Nino deng asaganan na. Nino deng asaganan na. A. Imang ado ampoy aling nita. B. Ikapitan baking ampon Ginang Roque. C. Ikapitan Mendoza ampon inasawa na. D. Mayor Santos ampoy konsehala galang. Gusto ka. B. Ikapitan baking ampon Ginang Roque. Bilang 4, king kekang palagi, gewa na Ginang Mendoza, ing kayang obra bilang metong at talaturo. King kekang palagi, gewa na Ginang Mendoza, ing kayang obra bilang metong at talaturo. A. Alipo, uling deng anak kami garal, kaya alila masanting pamibebe. B. Alipo, uling deng anak kami garal kaya may lang problema ning komunidad. C. Opo, kasi metong niya karing sangkan bakit bigtagumpeya itang estudyante na. D. Alipo, uling deng anak ame garal kaya alila matagumpe panibebe. Gusto ka. C. Opo, kasi metong niya karing sangkan bakit bigtagumpeya itang estudyante na. Bilang 5, nanula detang maya paamano na magpakit galang king kwento. Nanula detang mayap aamano na magpakit galang king kwento. A. Mayap ayabak po, kumusta kayo po? B. No ka rin kamunta kapitan? C. O ba't karanan mong manugtog ka naman bilang Roque? D. Karanan mong mamasyal kapitan. Huwag kagaling mo, mayap aabak po, kumusta kayo po? Abasa may bang masalese ing kwento? Sagot mo ba deng kutang para king kwento? Ngini, di nan talang marka deng kaya kayong sagot. Gumamit tamong rubrics at king lalam, di dan yang masayang lupa ing katulid akawon ing kaya kayong sagot. Maging tapat king sariling sagot. Suriyan, aburiyan neba ing kwento mong binasa kay kiramdaman? Ngini, basa niyang masalese ing dialogo, pwede yaring pakiramdaman ang pompabasa kareng matwa. Nanungno ka rin kagamitan la, king dula o pelikula o comics strip. Ing dialogo magsilbiyang dalan, bang akit na ring balang gaganap at lang ugnayan king bawat neto. King dialogo papakit ne ing maya papamagkwento king telepono, lalo na king panahon ay ni.
Metong lang paralan para apayabot ing mensahe ing cellphone, payuyabasan o pakiramdaman ing kwento, lawen tala pa din ing masakit amano, aakit o abasa ing kwento. Paghawan ng balakid. Basan ng masaleseding telatag para abalula reng kabaldugan da reng makagulis. Pantunan la reng kabaldugan da king kawun. Bilang 1, dakal na lareng mididinan sakit uli na ning virus. Mididinan sakit. 2, gusto ka mituturan. Bilang 2, ding tao makakulong la king karelang pamibale-bale at ela makawal. Makakulong. 2, kagaling mo, quarantine. Bilang 3, ini ang virus na masagliang milipat at miyawa ng tao. Virus. 2, gusto ka, COVID-19. Bilang 4, uling makakalat na ang virus ala na lang bitasang palwalan o ataw na pakalat-kalat king dalan. Ala na lang bitasang palwalan. 2, kagaling mo, lockdown. Basan, digasan niya ang tamisabi da king telepono. Pakibatan la deng putang king lalam at pilinan da rin gustong amano na papakit galang king pamisabi king telepono. Panahon ng quarantine, sinulat ng ginang Rubina S. Malota. Revi. Hello, maya paabak po. I-revi ini. At tsuba iningning. Ningning. Hello, ika pala Revi. Kumusta na ka? Kumusta na ang maka-quarantine? Revi. Oy ni mayap naman. Ika, kumusta na ka? Ningning. Mayap naman. Mayap na mo minaus ko. Revi. Huli ko sanang ikutang nung hanggang kapilan ang quarantine kung kaya kayong lugar kasi balita ako ating menawang COVID-19 king lugar yu. Ningning. Atinpin kaya maselan impa magluwal keni at ngayon kasalukuyan alapang balita nung angga kapilan ing lockdown. Revi. Makanita, sana mayari na ining dinatang kaya katamo uling madakal na lareng taong menga hawa. O sige, mingat na kamo ken dakal salamat king binye mong balita. Ningning. Alang nanuman, sana mayari na iti. Para mikit-ikit ta na, mingat ka naman. Bilang 1, tungkol ya no ka rin ing dialogo. Tungkol ya no ka rin ing dialogo. 2, gusto ka. Tungkol ya king panahon ning quarantine. Bilang 2, nanuya ing ginamit ng paralan king pamisabi do. Nanuya ing ginamit ng paralan king pamisabi do. 2, kagaling mo. Telepono. Bilang 3, Nino deng misasabi king dialogo. Nino deng misasabi king dialogo. 2, gusto ka. Revi at Ningning. Bilang 4, bakit inaus ng Revi iningning? Bakit inaus ng Revi iningning? 2, gusto ka. Puputang na nung hangga kapinan ing quarantine king karelang lugar. Bilang 5, nanula ring mayap o papakit galang king binasang pekinamdaman at dialogo. Nanula ring mayap o papakit galang king binasang pekiramdaman at dialogo. 2, kagaling mo, mayap ayabak, dakala salamat, alang nanuman. Di na niyang check nung ing panyalita abasame king dialogo at papakit niyang galang king pamakisabi king telepono at X nung ali. Bilang 1, dakal salamat. Dakal salamat. 2, husto ka. Check ya. Bilang 2, mayap kaabak. Mayap kaabak. 2, kagaling mo. Check ya. Bilang 3, bakit ka minaus? Bakit ka minaus? 2, husto ka. Check ya. Bilang 4, kumusta na ka? Kumusta na ka? 2, husto ka. Check ya. Bilang 5, alang nanuman. Alang nanuman. 2, kagaling mo. Check ya. Sagot mo naman dahil kutang.
Kalupan ng minuna mong gawa, denan lang puntos ting asagot mo, gamit ang rubrics king pahina 6. Pagyamanan, gabi apamagsane 1. Basan na rin laman daring text box para abalo ing pisasabihan da. Pakibatan la ring kutang at isulat me ing letra ng gustong pakibat king patihan. Hello po, mayap agad panapon po. Malyari kay bang akasabi in Mrs. Kura? Mayap agad panapon din kay ka Gabriel. Mrs. Kura ini, mestra king Kalandas Elementary School. Bakit ka minaus ka po, naning sadya mo? Puri ko po sanang abalo nung makanano ing kaya kaming klase, uling sinabi ng Pangulong Duterte na ating ECQ. Nano po wari ing buri ng sabyan nito? Ing buri ng sabyan ing ECQ na alapang lulwal king pibale-bale. Ama kanita po ba? Ali kaya po ba lungog kanyan? Wa ali palulwal king bale. O sige po, dakal pong salamat. Mingat kayo po. Alang anuman, mingat ka rin. Ilang 1. Nanong gadget yung ginamit daw king karelang panisabi? Nanong gadget yung ginamit daw king karelang panisabi? A. Telepono ang pong cellphone. B. Telebisyon. C. Ala. Nung ingke kayong sagot A, telepono ang pong cellphone, gusto kayo. Bilang 2. Nino deng misasabi? Nino deng misasabi? A. Ginang Gutierrez ang pong Chokoy. B. Ginang Kura ang pong Gabriel. C. Punong guro ang pong Mesra. Uwa gusto ka? Ginang Kura ang pong Gabriel. Bilang 3. Bakit minaw siya i Gabriel kang ginang Kura? Bakit minaw siya i Gabriel kang ginang Kura? A. Bisaya lungog i Gabriel king klase. B. Buri ng abalong Gabriel king mesra nung nanoy kabaldugan ing ECQ. C. Buri ng kumbiran Gabriel ing mesra na king kayang birthday. Uwa kagaling mo. B. Buri ng abalong Gabriel king mesra nung nanoy kabaldugan ing ECQ. Bilang 4. Pepakit na ba yung akmang pamangamit ang pong ustong pamanyagot king telepono? Pepakit na ba yung akmang pamangamit ang pong ustong pamanyagot king telepono? A. Alipo. B. Opo. C. Tabalo po. Uwa gusto ka? B. Opo. Bilang 5. Base king sinabi ng mestra ng Gabriel nung nanoy kabaldugan ing ECQ. Base king sinabi ng mestra ng Gabriel nung nanoy kabaldugan ing ECQ. A. Pwedeng lumwal bale? B. Ali pwedeng lumwal bale? C. Dakal lareng midinan COVID-19. Uwa kagaling mo. B. Ali pwedeng lumwal bale. Gabi apamagdasawan. I-drawing niya ang masayang lupa nung gusto ang pong papakit siyang pamaggalang ing panyalita at malungkot a lupa nung aliya. Bilang 1, ing mumuna kong gagawan kapag atin kong kasabi king tepelopano babatyan ke. Ing mumuna kong gagawan kapag atin kong kasabi king telepono babatyan ke. Uwa gusto ka, masayang lupa. Bilang 2. Dapat kang malumane boses nang makisabi ka king telepono. Dapat kang malumane boses nang makisabi ka king telepono. Uwa kagaling mo, masayang lupa. Bilang 3. Ibagsak meng telepono nung atin kang kasabi. Ibagsak meng telepono nung atin kang kasabi. Uwa gusto ka, malungkot a lupa. Bilang 4. Gulisakan me ing kasabi mo king telepono. Gulisakan me ing kasabi mo king telepono. Uwa gusto ka, malungkot a lupa. Bilang 5. Magpasalamat ka kaya rin mong asabi ing pake mo king kasabi mo king telepono. Magpasalamat ka kaya rin mong asabi ing pake mo king kasabi mo king telepono. Uwa kagaling mo, masayang lupa. Gabi apamagdasato, karagdagang detalye.
Pilinan niya ing panyalitang papakit amayap ng makisabi ko king telepono. Isulat siya ing letra king papel. Bilang 1, misa nayabak dimdame ing telepono na magkiririnyo, nano ing gawan at sabihan mo. Misan aabak dimdame ing telepono na magkiririnyo, nano ing gawan at sabihan mo. A. Hello, maya pa abak po, pwede ke bang abalo kung ninoy ni? B. Ninoy ni. C. Alayo iima ko, bukas na ka mawas. Gusto ka. A. Hello, maya pa abak po, pwede ke bang abalo kung ninoy ni? Bilang 2. Atin minawas pantunanay iima mo, oneng alayo, naning sabihan mo. Atin minawas pantunanay iima mo, oneng alayo, nano'y sabihan mo. A. Bukas na ka maus, alayo po'y mako. B. Malyari ko pong abalo nung nano'ing buriyo kang imako, banpot ang datang ya, sabihan ko po kaya. C. Nanong kailangan mo kayo. Nung inke kayong sagot, B. Malyari ko pong abalo nung nano'ing buriyo kang imako, banpot ang datang ya, sabihan ko po kaya. Gusto kayo. Bilang 3, nano mo yung sabyan mo kaya rin mong asabi ing buri mo king kasabi mo. Nano mo yung sabyan mo kaya rin mong asabi ing buri mo king kasabi mo. A. Dakal pong salamat. B. Okay. C. Alang nano. Gusto ka. A. Dakal pong salamat. Bilang 4, kapag migpasalamat siya kaya ka ing kasabi mo, naning sabyan mo. Kapag migpasalamat siya kaya ing kasabi mo, nano'y sabihan mo. A. Alang nanuman po. B. Pota na mo po. C. Dakal din pong salamat. Gusto ka. A. Alang nanuman po. Bilang 5. Kapag ing minawas mo rin ang akasabi ima mo, naning sabihan mo. Kapag ing minawas mo rin ang akasabi ima mo, naning sabihan mo. A. Manenaya ka o sanke? B. Sagli mo po o sanke po? C. O sanke. Kagaling mo. B. Sagli mo po o sanke po. Malayang pamagsane 1. Pamangumusta ng Tsukoy. Sinulat ng Ginang Rubina S. Molato. Nung atin kang dara na atsume nila, nung ka rin marakala rin kasong atin COVID-19, naning buri mong sabyan kayo nung akasabi me kapamilatanan ng telepono o kaya cellphone. Basan may dialogo nung ka rin itsukoy, hinaus ne idara ng Jin para komustane. Tsukoy, hello po dang Jin, mayap agad panapon po, itsukoy po ini. Dara Jin, hello Tsukoy, mayap agad panapon din kaya ko. Kumusta na ka ampon imamu? Tsukoy, oy ni po, mayap po. Ikayo, kumusta kayo po ken? Dara Jin, oy ni Tsukoy, ngayon kasalukuyan, ali kami milwal uling makakwarantin kami. Tsukoy, makanita po ba? Palagi ko pumimingat ken uling in COVID-19, mabilis siyang makayawa ka rin tao. Palagi ula pong gagawan detang paralan para makaiwas king sakit. Dara Jin, awa Tsukoy, deta rin palagi ning gagawan. Tsukoy, o sige po, dakal pong salamat king binyemong oras ka. Dara Jin, o sige, alang nanuman. Bilang 1, nino ing misasabi king dialogo. Nino ing misasabi king dialogo. Gusto ka. Tsukoy at Dara ng Jin. Bilang 2. Nano ing ginamit ng paralan king karelang pamisabi. Nano ing ginamit ng paralan king karelang pamisabi. Kagaling mo, ginamit lang magalang apanyalita. Bilang 3. Kapilan ne inawas. Kapilan ne inawas. Gusto ka, gat panakon. Bilang 4. Bakit hinaus ne idang Jin? Bakit hinaus ne idang Jin? Gusto ka, o kumusta ne? Bilang 5. Nano mo ang panandaman ng Tsukoy,
Anyang abalo ng Maya Piabili idagjin. Nano mo ing panandaman ng tsukoy, anyang abalo ng Maya Piabili idagjin. Uwa kagaling mo, masayaya. Tandanan, ing makrong kasanayan king pamakiramdam ang buong pamagsalita, dapat ilaring mo munang abalo na ning anak. Keni apapakit nala rin kayang kasanayan king pamagkwento ang buong kasanayan king pamakiramdam. Ini makasawpya naman kareng aliwang lisyon ang buong agamit nening anak king pamibiyebye na aldoldo. Idrawing ya ing batuin nung ing panyalita papakit siyang pamaggalang king pamakisabi king telepono at bulan nung aliya. Bilang 1, batian niya ing kasabi king telepono ayon king sitwasyon. Batian niya ing kasabi king telepono ayon king sitwasyon. 2, husto ka, bulan. Bilang 2, babagsakan niyang telepono ing kasabi. Babagsakan niyang telepono ing kasabi. 2, kagaling mo, bulan. Bilang 3, maging kung malumane potang atin kung kasabi king telepono. Maging kung malumane potang atin kung kasabi king telepono. 2, kagaling mo, batuin. Bilang 4, ilista ko lating papel ring importanteng impormasyon na penabilindo. Ilista ko laking papel ring importanteng impormasyon na penabilindo. 2, husto ka, batuin. Bilang 5, magpasalamat po potang kayari ko neng akasabi ke ing tao keng telepono. Magpasalamat po potang kayari ko neng akasabi ing tao keng telepono. 2, kagaling mo, batuin. Pamangawa, king makananong paralan apayabot mo ing importanteng impormasyon. Nano ing gamitan mo, makanano kang makisabi king telepono. Para makumpleto ya ing dialogo da ring mikaduguran, kailangan mong mamiling pakibat king kawon. Isulat siya ing pakibat king gulis. Ding kapakibat king kawon, yapin la ding takal salamat, kumusta, hello, mayap, mayap muri. Arlene, patlang, pwede kaya bang akasabi ni Jack? Jack, hello, i-Jack ini, patlang na ka? Arlene, oy ni, patlang, ika, kumusta na ka? Jack, patlang, ipayawas ka Arlene. Arlene, burida ka sanang agkatan king birthday ning anak ko, Ibea, king July 7, king daratang a Domingo. Jack, pasensya na ka atin kong minunang atang wanan alakad king Domingo, pero pakikwanan kong mipunta nung miyuli kaming marano. Arlene, o sige, patlang. Jack, alang nanuman. Nanula, ding sagot. Huwag kagaling mo! Arlene, hello, pwede kaya bang akasabi Jack? Jack, hello, i-Jack ini, kumusta na ka? Arlene, oy ne, mayap, ika kumusta na ka? Jack, mayap mo rin, may payaws ka Arlene. Arlene, purida ka sanang agkatan king birthday ning anak ko, Ibea, king July 7, king daratang a Domingo. Jack, pasensya na ka atin kong minunang atang wanan alakad king Domingo, pero pagikwanan kong mipunta nung miyuli kaming maranon. Arlene, o sige, nakal asalamat. Jack, alang nanuman. Ebalwasyon. Mensahe king telepono king panahon ng ECQ. Sinulat ng Ginang Rubina S. Molato. Dina, hello, mayap abengi po. Pwede kaya po bang abalo nung nino ing mamawas? Kapitan, hello, mayap abengi din keko. Ikapitan ini Dina. Ikapitan Edgar, pwede kaya bang akasabi imamo tungkol king sitwasyon dangen eh? Dina, alayo po imako at syupo king balen ng apo ko atin po bang panabilin kaya? Kapitan, pakisabi kaya na makasadya na lareng card para kayang akwa ng ayuda king SAP. Ampong isadya na lareng papel a kailangan para nung munta na DSWD mabilis siyang mayari. Dina, nanuya po ba ang buri ng sabyan ng SAP? Kapitan,
Itaing ayudang pera na saup ng gobyerno kareng may walan obra king panawon ng isipyo. Dina, o sige po sabihan ko kang imaku, dakal pong salamat king saup yu. Kapitan, alang nanuman dina, mingat kayo. Kayuli ng ima ng dina agad nang sinabi yung penabili ng kapitan kayo. Bilugan niya yung letra ni gustong pakibat. Bilang 1, nanong akmang amano yung sabihan mo king kasabi mo, king telepono patse bengino. Nanong akmang amano yung sabihan mo king kasabi mo, king telepono patse bengino. A. Maya pagat panakon po. B. Mayap abengi po. C. Mayap aabak po. Uwa husto ka. B. Mayap abengi po. Bilang 2. Nino deng misasabi king telepono. Nino deng misasabi king telepono. A. Mayor at kapitan. B. Kapitan at idina. C. Kapitan at ima. Uwa husto ka. B. Kapitan at idina. Bilang 3. Ating minaus king telepono o nang alayo ing pake na naning sabihan mo. Ating minaus king telepono o nang alayo ing pake na naning sabihan mo. A. Sabihan mo na alayo ing pantunana ang pong pakibalwan mo ing pake na. B. Ibagsak mo ing telepono. C. Sabihan mo alayo ing pake na at aline mamaus. Uwa usto ka. A. Sabihan mo na alayo ing pantunana ang pong pakibalwan mo ing pake na. Bilang 4. Nano ing pake ng kapitan at hinaus na ima ng dina. Nano ing pake ng kapitan at hinaus na ima ng dina. A. Pasadya na lareng pera na ibiyakang kapitan. B. Pasadya na lareng kailangang papel para tinsap. C. Papuntan neking barangay hall imana. Uwa usto ka. B. Pasadya na lareng kailangang papel para tinsap. Bilang 5. Sano ko rin makatuking telatag ing magpakit galang king pamakisabi king telepono. Sano ka rin makatuking telatag ing magpakit galang king pamakisabi king telepono. A. Gulisakan me ing kasabi king telepono. B. Gumamit ustong pamaggalang king pamakisabi king telepono. C. Magpasalamat ang pong magpaalam kang masalese. Uwa kagaling mo. A. Gulisakan me ing kasabi king telepono. Karagdagang pamagsane. Piparis lo, pantunan lo rin gustong pakibat king dane A, king dane B. Isulat siya ing letra ning gustong sagot king bulis bayo ing numero. Bilang 1, kumusta ka? Kumusta ka? Uwa, husto ka. B. Mayap po. Bilang 2. Pwedeng makisuyo? Pwedeng makisuyo? Uwa, kagaling mo. A. Opo, nano po ito. Bilang 3. Dakal salamat keko. Dakal salamat keko. Uwa, husto ka. B. Alang nanong ako. Bilang 4. Pwede ke bang akasabi mamo? Pwede ke bang akasabi mamo? Uwa, husto ka. E. Ausan ke pusagli, panayan ne pusagli. Bilang 5. Mayap aabak keko. Mayap aabak keko. Uwa, kagaling mo si. Mayap aabak din po keko. Hangganin mo Kenny. Salamat!